abantwana bezithunywa. Lona uNkosazana Ndoni Yamanzi. Thank you so much for watching my videos. I hope all is well empilweni zenu. Lapho kungalunganga khona engathi uNkulunkulu angaba nani. Anisize lapho nishoda khona, anibusise. Lapho nisenkingeni khona, anikhiphe kulezo inkinga lezo. Namhlanje ngizokhuluma nomntwana onobizo. Ongazi ukuthi imele ukuthi ayenze njani. Or mhlambe edala watshelwa ngalo and then sowuvalelekile ustakekile ngoba kade ungalandeli lokho abakufundisa kona noma lokho abakubonisa kona. Impilo imile, umsebenzi awutholi, kwezama-relationship akuhambi kahle, umndeni wakho ukujikele, abangani bakho bakujikele, omunye uhlala ne-boyfriend yakho and then uyahlukumezeka lapho kini abantu bakini abakufuni, akukho la ungaya khona. Izimo ziningi nje abantu abanokuhlangabezana nazo. Omunye ushadile and then uhlukumezwa ama-in-laws lapho nendoda yakho ayinasikhathi sakho, ithi uyathakatha njengoba umtshela ngendaba ukuthi unobizo wena. Ngizokhuluma naloyo mntwana loyo ongazi ukuthi angayenzani. Mhlambe omunye uhlala efletini, akazi ukuthi aqale kuphi ayenze njani. Khuluma ngalabo bantu labo. Ekade abanye bakhuleka, abanye kade bafasta. Izinto zingahlangani, azihlangani. Abanye kade bahamba bathenga izinto ebaziboniswayo, amaphupho, izembatho, amalabhu ngokuhlukana kwazo, amajazi, abanye ubuhlalu. Kodwa izinto azihambi kahle. Ngizokhuluma nawe mntana sekhaya namhlanje. Wena ophahlela endlini, kodwa izinto zakho zingakhanyi. Ngithi ungalilahli ithemba. uNkulunkulu ukhona. uNkulunkulu uyakuthanda nawe kuleso simo leso obhekane naso. Ungapheli amandla, ubekezele. Le ndlela ayikho lula. Unobizo akusinto elula, ayizi kalula. Abaningi la sebakhona manje bathi mababheke emuva babone ukuthi ziningi izinto ondlula kuzo. Mawumbathiswe lamandla, ombathiswe wona lesiphiwo lesi osimbathiswe sona, ukuthi uzoza la emhlabeni kube wuwe ozolekelela abanye abantu, kube wuwe ozokhulekela abanye abantu, kube wuwe ozokhipha abantu ezinkingeni ngokuhlukahlukana kwazo, ngobunzima kwazo lezo zinkinga lezo. Kube wuwe ozolwela abantu, abantwana bakaNkulunkulu ababhekene nezimo ezinzima. Mhlawumbe abanye bayathakathwa, kodwa wena ukhethiwe ukuthi kube wuwe ozokhipha labo bantwana labo bakaNkulunkulu kulobo bunzima lobo. Uzibuze ukuthi kungani ukhethwe wena kuwo wonke umndeni wakho. Mhlawumbe awunanemali, mhlawumbe awunanemali yokudla mntansekhaya, kodwa kukhethwe wena. Uzibuze ukuthi abanye baphila impilo e-right, ayingoba unomona, kodwa uzibuze ukuthi why kungakhethwanga bona ngoba banayo imali. Ngoba yonke into la emhlabeni isebenza ihamba i-connect ukuthi kumele ukuthi ube nemali ukuze uyenze something. So noma ubonisiwe angeke uze uthi yonke into i-free. Yebo zikhona ezi-free but hhayi yonke into. Kukhona nokuthi uthi ufuna ukuya emanzini, kumele ube nemali ukuthi ufinyelele lapho. Wena unayo leyo mali leyo mntansekhaya. Ngithi namhlanje ungapheli amandla, ungayeki ukukhuleka, ungayeki ukuphahla mangabe uphiwe ukuthi uphahle. Phahla mntanasekhaya, ungapheli amandla. Namhlanje ngizokukhuthaza ngithi zazi ukuthi ubani, zazi ukuthi uzeleni la emhlabeni. Okubuhlungu ukuthi mhlawumbe unokuzibuza ukuthi yingani bangiyekile ngaba nabantwana, naba abantwana babheke mina namhlanje ukuthi kumele kube yimi umama wabo obaphayo, okudliwayo, okuyizimpahla, obapha impilo engcono, kodwa impilo yakho imile namhlanje. Uzibuze ukuthi ngithi laba why bangakhethanga lo onemali. Mhlawumbe omunye uyalithanda kwalona lelo bizo lolu. Mhlawumbe lo omunye unomona kwayo ukuthi wena ukhethiwe. Wena kodwa ungakaziqondi nokuthi ungubani. Khuluma nawe mntanasekhaya, wena ozicabangayo ukuthi mara lo muntu wasekhaya or bonke laba abayi-5 bonke basebenza kahle. Wangakhethwanga bona ngoba imali bebazoba nayo ukuthi bahambe baye ey'ndaweni ngokuhlukahlukana kwazo lezi emele sizihambe. Masimbathisiwe lo bizo esimbathiswe lona hamba lusikhiphe ukuthi kumele siphume siye ngaphandle lapho siyothola khona uncedo.
ngendlela esizobe sivezelwe ngayo. Ngithi mntanasekhaya ungaloke ustresa ngokuthi kungani, ngoba ukungani lokho angeke kuze kushintshe lutho empilweni yakho, kodwa kuzokulethela i-stress. Kwabanye bese baphenduka baba nomona ukuthi mos laba ba-right mina angisi-right ngoba kunjani. Kanti akumelanga sibe nomona ngabantwana basemakhaya, akumelanga sibe nomona ngabantu basemakithi, akumelanga sibe nomona ngabomakhelwane. Ngoba lezo zinto lezo yizo izinto ezihamba bese ziblokha impilo yakho leyo okhethelwe yona yobizo mntanasekhaya. Manje ngithi umona into engafuneki, asihlale ethembeni, asibambelele. Njengoba size la emhlabeni khona esiphiwe kona. Kuyo yona lobu bunzima obubonayo, kube lobu bunzima obhekene nabo. Kukhona ukukhanya, kukhona inhlanhla ezofinyelela kuwe ngesikhathi mase sifikile. Yebo, ithi masihamba le ndlela leyo sibona ubunzima esibhekana nabo, bese siyazibuza ukuthi kanti koze kube nini? Leyo nhlanhla leyo mina angiyiboni. Mhlambe omunye ugcina ngokuyibona ngamaphupho. Amaphupho wakho akubonisa inhlanhla onayo. Mhlambe emaphupheni wakho uboniswa izinto ozoba nazo. Mhlambe uthenjiswa umsebenzi. Mhlambe iminyaka futhi ubona something enhle nje ozoba nayo, or uboniswe umuntu okhethelwe yena. Because most mawunobizo uyakhethelwa, bakhona abangakhethelwa. Kodwa uthola ukuthi lo muntu onaye ulungile, and then bese bayamvuma abantu bakho uma bavumelana nabakibo. But uthole ukuthi uzibona usingile iminyaka kuyabheda. Uyazibuza ukuthi mara ngihlezi mase ngiboniswa nginomndeni, mhlawumbe awunanabantwana. Kodwa uboniswa unabantwana, uboniswa uphila impilo e-right enormali mhlambe. Abanye babonisa baphila impilo ephezulu. Asiphiwanga ngokufana singabantu. Omunye uboniswa uthenga imoto, nemoto uyaphiwa izinto ezinjengalezo. But uyazibuza ukuthi kanjani ngoba ngineminyaka mina ngihlupheka. Ngineminyaka ngilamba, kumele ukuthi ngiqele ebantwini, mamele ukuthi ngidle. Kumele ukuthi ngizithole ngisebenza umsebenzi mhlambe ongihlulayo. Maybe mhlambe uyagula but uyazifosta ngoba uzolala udleni uma ungayenzanga loyo msebenzi loyo. Asithi umsebenzi wasemafrijini and wena maybe unama-operation or unesifuba or nani. Kodwa uzithole ukuthi kumele ukuthi uyenze lokho. Kodwa amaphupho wakho akubonisa wena uphila impilo emnandi. Kodwa akufiki lokho ukuthi kuyenzeke. Uloku uziphupha uboniswa ngokuthi wena uyasebenza noma uthola umsebenzi. Mangabe amaphupho wakho a-direct, ngoba amaphupho asiwachazi ngendlela efanayo. Kuya ngokuthi kuwe afika a-direct or aba kanjani, ayaphenduleka kwezinye iy'ndawo. Bese kodwa akufiki lokho ukuthi lo msebenzi uwuthole. Kwenzakalani? Iminyaka ihambile. Ubona abanye abantu impilo ngathi yakho imile, abanye abantu impilo yabo iyakhuphuka, iya phambili. Uzibona ngathi wena ustakile, awazi ukuthi wenze njani. Kade uzama ngendlela. Mawuzwa kuthiwa into eso isiza ubani, mhlawumbe nawe uyalandela. Mawuzwa ukuthi ngapha hayi bathola usizo nawe uyaya, kodwa akulungi. Mntanasekhaya ungapheli amandla, ngoba ukuphela amandla kwakho kuzokulalisa abantu obekelwe bona ukuthi uzobasiza kulo mhlaba lo. Ngoba njengoba sinje sibaningi singaka, sonke simbathisiwe lokhu uNkulunkulu asiphe kona. If uphiwe ukuthi uzosiza abantu abayi-50, uzosiza abantu abayi-50. If uphiwe ukuthi uzosiza ama-thousands and thousands, uphiwe lokho. So uma kuwuwe o-give up-hayo ukuthi la bantu laba obekelwe bona basizwe ubani. Ngiyazi ukuthi akusilula, ngiyazi ukuthi kunzima, ngiyazi ukuthi kubuhlungu ngoba uyazama kodwa awutholi ukuphenduleka, awutholi i-guidance. Mhlambe awuqondi amaphupho wakho, mhlambe uvuka ukhohliwe amaphupho wakho, ubathe uzama lokhu nalokhu, kodwa akulungi. Qina mntanasekhaya edolweni, qina edolweni, bambelela kuloko onakho ngoba size la emhlabeni sinaloko kumele ukuthi sizokuyenza. Awuphelezelanga abanye abantu njengoba bala emhlabeni impilo zabo ziya phambili. Wena uloku ubukele ngathi uvalelekile ebhokisini thizeni okhona ukubona iy'mpilo zabanye abantu ziya phambili, kodwa wena awukhoni ukuphuma. Ubathe uthatha u-A no-B, ucabanga ukuthi kuzophuma u-C, kuphume u-minus-A. Awusazi nje ukuthi wenze njani. Kodwa ngithi ungazibulali, ungalahli ithemba.
mntanasekhaya. Ungazitsheli ukuthi hhayi mina ngiyayeka konke lokhu ngoba kade ngizama, kade ngiyenzani. Ngithi mina kuwe umbathisiwe, lokhu umbathiswe kona ubekelwe ukusiza laba ozobasiza. Uma ku-give up-a wena bayosizwa ubani? Umbuzo ozobuzwa wona loyo ukuthi njengoba sowuzibulele kanje, la bantu laba babekiwe ukuthi bazosizakala through wena. Njengoba sowuzibulele-ke wena semele basizakale kanjani ngoba kudaliwe kubekiwe ukuthi wena uzosiza la bantu laba abayi-5,000. Manje naku wena sowuzinqamulele impilo yakho, semele manje labo bantu labo basizakale kanjani ngoba kulotshiwe ukuthi uwe ozobasiza labo bantu labo. Manje wena mase unqamula impilo yakho kusho ukuthi unqamula impilo zalabo bantu labo. Kumele ukuthi baluthole kuphi uncedo manje? Wena sewufuna ku-rearrange-we manje ngendlela uNkulunkulu abhale ngakhona ukuthi wena uyosiza abantwana bakhe ngendlela ozobe ukhethelwe ngazo ukuthi uzobasiza ngazo. Manje wena sewufuna ukuthi manje uNkulunkulu ashintshe uhlelo lakhe ekubeni uNkulunkulu umlomo ongathethi amanga, makathi into mele ukuthi ibe kanje, imele ibe kanjalo. So ngicela ukuthi sibekezeleni kule ndlela yesimoya. Unga-give up-i mntanasekhaya, unga-give up-i. Ngiyazi ukuthi baningi abantu ababhekene nalobo bunzima labo. Ngiyahlangabezana nabo kakhulu. Abantu abakhalayo, abantu abaphelelwe uthemba. Umsebenzi wethu ukuthi sibaphe ithemba. Ithi nawe noma usebunzimeni lobo kubo, umuntu makeza kuwe azokhala kuwe, uloku unobunzima obudlula lobu, uthi uma umamela leyo akutshela kona, uthole ukuthi wena okwakho kungaphezu kokwakhe. Kodwa wabuya phansi, wena makube wuwe ozehlisayo, ukhohlwe ukuthi wena ngaleyo mzuzu loyo ukuthi heyi nami nginey'nkinga zami muntu wenkosi. Kodwa umbonise, kodwa umgayide kuloko abhekane nako. Umuphe ithemba, wena liloke likuphelela. Wena okwakho ukuthi uguqe ukhuleke, uNkulunkulu uza kwandisela, uza kukhuphulela amandla, uNkulunkulu uza kudlulisa kuleso simo leso okuso, kuleso simo leso onaso. Ngoba sibekelwe ukuthi sizosiza abantu. So umuntu makeza kuwe bese athi yazi nginenkinga eso, bese uthi wo, nami nginey'nkinga zakwami noma nami nginenkinga eso and so. Ayisiyiyo indlela ekumele ukuthi sibe ngakhona. Kuwo le training, i-training yonke le. Ibuhlungu injalo, i-training yokuthi wena loku the most of izinto ohlangabezana nabo uzohlangana nabantu abanalezo zinkinga lezo wena obhekane nazo. And wena you'll be the better person ukuthi u-advise omunye umuntu obhekene nenkinga leyo wena ondlule kuyo. Because how do you advise umuntu ngento ongayi-understand-i? Yingakho sifakwa kulama-test esifakwa kuwo. Kubuhlungu kunjalo kodwa sifakwa kulawo ma-test lawo, sifakwa kulobo buhlungu lobo ukuze nathi sizokwazi ukuthi sibe nozwelo. Umuntu makeza kuwe ukwazi ukuthi umlekelele ngoba uyabazi lobo bunzima lobo. Uwe a better person owaziyo ukuthi uma ubhekane nesimo esinje undlula kanjani kuleyo nto leyo. Uwe umuntu ozokwazi ukuthi yazi uma kunjena mntanasekhaya goqa uthandaze kanje, hlanganisa ne-fasting kanje, yenza hlanganisa A, B and C bese uzokhona ukuphumelele. Uwe umuntu ongqono ukuthi uzokwazi ukusiza abanye abantu. Ingakho sifeyisana nama-challenges lawa esifeyisana nawo. So ngesinye isikhathi kuthatha isikhathi eside because mhlawumbe azange usize silalele, siloke siboniswa sisebenza siney'mali zethu. Bese makuthiwa yenza lokhu naloku bese wena awuyenzi ngoba wena usafuna ukugruva, ngoba wena usesewumuntu omusha, ngoba wena usafuna ukwenza A, B and C. Bese mase bakuvala, bese akubi mnandi, bese akubi lula ngoba sekufanele ukuthi uqala ka-A kanti ngabe silalela sisakhonjiswa, sisasebenza siseney'mali. Ngabe mhlambe impilo ayikho ngendlela engakhona. Kodwa ngesinye isikhathi kuba buhlungu kube ngathi kanjani ngoba mina sesikhathi ngisebenza bengingaphuphi. Kanti uthole ukuthi bowunganaki. Ubona amakhandlela avuka nje uyazichubekela nge-life yakho, uyavuka uya emsebenzini, impilo iyaphithizela, kuyaphileka la ngaphandle kuyaphilwa, kumnandi awunakani nalezo zinto lezo. Bese bayakuvala, bakuvala hhayi ngoba bakuzonda ngoba kumele ukuthi uyihambe le ndlela le. Uzoyiqala nini manje ngoba wena ubhizi usemsebenzini, uma uthola imali uyahamba uyogruva, uma uthola imali uyenza uyahamba boyfriend wakho what. Bese bayakhipha kuleyo relationship leyo ngoba wena uhlezi unako umayithululu wakho bese akubi mnandi. Bese buyaqala ubunzima ngoba manje uma bavala imali kunzima ngoba uhlanganisa ini nani, uyenzani? Yabona kunzima ukuthi uzoqala ngakuphi unganayo imali. Bakuvale yazi ufise ngathi
ungabe khona umuntu okucocele ukuthi hey, naka izinto zabantu abadala. Ngoba la bayovala khona angeke uze wazi ukuthi uhlanganise ini, nani, kanjani. Yabo, uthole ukuthi akekho loyo muntu loyo ngoba kuyenzeka ukuthi uchomane nabantu abanganayo le nto le onayo. Noma mhlawumbe uwokuqala emndenini. Kuyayenzeka ukuthi kule generation okuyo manje, uthole ukuthi uwokuqala manje engathi unalo bizo kanti maybe bobukhona le kubokhokho, yabo. So wena ukhula ungayazi yonke le nto le. Bese maseyivela la kuwena ukuthi akekho umuntu ozokugayida from the family ukuthi ayi anti or mamkhulu, nayi into le engiyibona kuwe ngicela ukuthi ungibonise ukuthi manje yenza kanjani. Bekuzoba mnandi uma ngabe abantu besiney'nhliziyo ezinhle ukuthi omunye umuntu naye makaphiwe bese mhlawumbe umntana kamzala or kabani makeza kuwe akukhona ukuthi umnikeze i-guidance ngale ndlela ukuthi hayi cala kanje ngomkhuleko whatever. Yabo, manje nasesikhathini samanje bakhona abanye abakhula phambi kwabanye abantu abadala uthole ukuthi banobizo mara kudliwa umona nje lapho, kudliwa ubuthakathi nje lapho, kuyavalwa kwenziwa zonke izinto ezingasi-right. That's why ijeni nejeni eyomuntu. Lokho ongibathiswe kona okwakho. Angeke ngize mina ngikhone ukukuthatha kuwe ngikubeke emahlombe wami. Kumele mina ngiphile ijeni yami nawe kumele uhambe eyakho ijeni. So i-advice engayikhipha ukuthi mhlambe uzamile ukukhuleka nokuphahla endlini and then akuhlangani akubuyi impendulo. Kuyenzeka ukuthi akubuyi impendulo ngoba le jariti okulo linezinto. Ngoba amajaridi namajaridi anezinto la ngaphandle. Uthole ukuthi elinye ijaridi banithumela ngemithi, banithumela ngey'lwane kulelo jaridi lelo alisi-right nje. So ijaridi lokuthi kumele ukuthi lilungiswe ukuze nabantu abadala bakhone ukungena. Mhlawumbe ijaridi abantu abadala bangale ngaphandle. Awunamali, mhlawumbe uhlala uyi-one lapho or uhlala nomndeni wakho abangazingeni nje iy'ndaba zakho. Engaku-advise-a ngako ukuthi phuma ehlane, phuma uye ehlane, phuma uye emanzini, phuma uye entabeni. Kodwa yikhulekisa lolo hambo lolo ngoba asiphiwanga ngokufana. Khona ozophenduleka makaya emanzini, khona ozophenduleka makaya ehlane, khona ozophenduleka makaya entabeni. Kuya ngokuthi umbathiswe maphi amandla and a-based kuphi. So hamba namakhandlela wakho. Mhlawumbe awazi ukuthi hey mina angazi namakhandlela ukuthi ngisebenzisa kanjani. Qala nge-white. Qala nge-white futhi i-white i-right yokukhanya. Ngisho ufuna ukuthi ukhanyiselwe. Thatha amakhandlela wakho a-white. If uphiwe ama-colours, hamba nama-colours wakho. If uphiwe ukuthi wena uyaphahla ngesneyifu, phatha into ophiwe yona. Phatha into efikayo kuwe. Kunokuthi ulungise ukuthi ngehlane bese uzwe kuthiwe khulekela amanzi ufike u-cleanse i-space. Because uma uya lapho kumele ukuthi u-cleanse le space sakho leso ozosisebenzisa. Ngoba kunemimoya laphaya. Imimoya ikhona laphaya. So asifuni ukuthi uma uphumile wena uthi uyocela uncedo kuNkulunkulu akuzwe mhlambe la ukhona ucindezelekile. Ayokuzwa lapha ehlane mhlambe or uyophahla ngasemanzini. Bese sowubuya nezinye izinto lapho. Asifuni ukuthi ibe kanjalo. Yabo? Kubalulekile ukuthi ukhulekise indlela leyo ozoyithatha. Mhlawumbe uzibekele ukuthi 3 days uye ehlane or uye emanzini uyophahla ngasemanzini. Hhayi ukuthi uyongena emanzini ngaphandle uma ngabe uvumelekile ukuthi ungageza emanzini ngoba asifani. Khona loyo ukuthi unamacala wangena emanzini azokuthatha amanzi. Khona abaphiwe ukuthi emanzini impilo ilapho isigodlo sabo sisemanzini. So uzoya lapho ukhethelwe khona. If ungazazi ukuthi kuphi, iya ehlane, khulekela i-space leso. Phatha lokho okuphethe lapho. Ufike usebenzise lapho, uguce lapho, ukhuleke. uNkulunkulu uzacala. Kimi kweyami impilo angazi kweyakho. Ukhuleke uphahle. Yenza ngendlela wena ophiwe ngakhona. Ukhuleke ucelise isimo okuso. Ukhulume nabantu abakumbethe. Ukhulume nezingelosi ohamba nazo. Ukhulume nezidalwa ezihlambulukileyo ohamba nazo. Ungabizi nje noma ubani ngoba singabantu sihamba sibuya emindenini ngapha khabo mama nangapha khabo baba. Khona aba-right khona abangasi-right. Mema abayenza kahle. Khuluma nabo. Batshele. Cela uxolo ukuthi wena azange uze unake izinto zabo mabakubonisa. Khuluma konke okusenhlizweni yakho kubo. Khala makuthi khala. Ngisho uyakhala endlini. Umanzise umcamelo. Khala laphaya emakhandleleni lapha. Bavulele isifuba sakho. Abantu bakho. uNkulunkulu wakho. Khuluma ukuthi uyingane. Nawe uyawayenza amaphutha. Nabo bebawayenza amaphutha mabasahamba la emhlabeni. Ucela ukuthi bakuzwele. Njengaba abantu abazaziyo impilo ukuthi kanjani. Bayiphilile impilo nabo.
then cela i-guidance ukuthi bona makube yibo ba go tataisang, ba go bontshang tsela, makube yibo abakubonisayo indlela, makuyibo abahamba phambili. Wena manje sowuzolalela, unganaki sowuzonaka. Ake sizame ukuthi ibe kanjalo, uhambe uyokhuluma nabaphathi bomsebenzi lowo ombathiswe wona. Nalaba ababekelwe ukuthi bakugayide kule ndlela leyo okhethelwe yona. Khuluma nabo, hamba lapho, ungahambi uyi-one. Ngaphandle uma ngabe ubonisa ukuthi hamba uyi-one. Sengikhuluma nabantu abasasabayo, sengikhuluma nabantu besifazane, akuphephanga, akuphephanga. So make sure ukuthi uba safe. Ungathi uthi uyocela laphaya bese sowuzithola sowuzifaka enkingeni, yabo. So if kumele kube nomuntu okuphelezelayo but akunikeze i-space sakho ukuthi ukhulume nabantu bakho. Be-safe, eyi kubi la ngaphandle. Abanye abantu bayaphuma bathi bayophahla bese baya-rape-iwa. uNkulunkulu sengathi angaba nathi. That's why kumele uyikhulekise indlela yakho. Noma uhamba uyi-one-ke, khulekisa indlela yakho. Thembela kulabo bantu bakho abakumbathile ukuthi bakuvikele. Uma ngabe kumele ukuthi uphume uyi-one, uphume uyi-one. Ngoba nanoma ningaba baningi, uma ngabe ungacelanga, ungahlangabezana nengozi la uya khona. Ungathi ungacelanga bangayingeni indaba yakho ngoba uziphumele wena. Wazenzela ngendlela yakho. So kumele ukuthi ukhulume nabantu bakho usesendlini-ke noma ukhuleke ngoba uNkulunkulu yena uyafinyelela nala kungafinyelelwa khona. Ucelise indlela yakho. And then uhambe-ke uyenze lokhu okuyenzayo. And then uma ufika lapho uhloniphe indawo ngoba akusikwakho lapho uya khona. Uhloniphe ngendlela ekuyiyona. Nasemanzini uhloniphe ngendlela ekuyiyona. Yenze kahle. And ungashiyi izinto zakho. Asithi abantu abayenza iladi or abantu abayogezana emanzini. Bese bayashiya lapho iy'nkukhu zabo. Abanye bayashiya amakhandlela, abanye bayashiya amaplastiki namaphepha. Nezinto nje wena uyashiya iy'gubhu laphaya. Akusi-right, akusi-right. Yizo izinto ezithukuthelisa abanikazi bendawo. Uthole ukuthi umuntu soya emanzini sowuthatha amanzi because of asiziphathi kahle, asizithandeni. Ngoba nakwakho angeke uthathe iphepha ulahlele phansi. Ulishiye lapho nje ulokhu wena uyahamba. So asiyenzeni kahle. Ngiyanifisela okuhle. Laba ababhekene nobumnyama, laba ababhekene nobunzima. Sengathi uNkulunkulu anganikhanyisela. Izinto zenu zikhanye. Kube kuhle kube mhlophe empilweni yenu. uNkulunkulu abe nani. Avule izindlela zenu zibe zinhle zibe mhlophe. Aniphe umsebenzi abangasebenzi Nkosi yami. Ngoba kunzima kule ndlela ukuthi ubonise izinto kodwa awunawo amandla ukuthi kumele uzenze. Kumele ukuthi uye emanzini udinga i-transport, udinga umuntu oyokufaka emanzini, udinga yonke into nje idinga imali. So sengathi kungavuleka abadinga ukuthula. Ukuthula into enkulu empilweni zabo. uNkulunkulu sengathi anganipha ukuthula. Aniphe amandla nibekezele. Nikwazi ukuzohamba le ndlela le nisindise abantwana bakhe. Thank you so much for watching, listening. Please don't forget to like, comment and subscribe.